Times of Mizoram clear tu te chibai voin hi July nili ani a Manipur news update then khat le Manipur boina le Myanmar boina ain kung kai dan kan ngai thla ho don nia Seilen Haokip in hal ani July ni nia UPF le KNO thuchhuah in trom kha kan threvek ome kan unau pa David Chek ma rong takatha ani hnu loka Kuki National Organization KNO le United People's Front UPF 10 Kangpokpi District Kagui Muna National Highway number 2 Dan Mek li ani thu an puan kha mitamjok chuan an pomlo ani nge yang July ni thum ni jan khan Chorchanpur District Songpi Muna KNO thupuang tu Dr. Seilen Haokip chen na inchu hal ani North East TV chuan Dr. Seilen hi abia a Dr. Seilen chuan ti hian asoya zandar som le som pakhat in karvel khan mithen khat tu ti hriat loten ka in an hala mipui tam tak chu an ni lova amaro chu National Highway 2 hon kan puan chungchanga mipui lung oi lo na an ti lan na ni in alang atia achungte ina an lova thile hliam an lo ni in asoi nunna chan lo zonga thinrim kan thrik thak hi atha a UPF le KNO point Mipui mar dekreng chunga thil anti beisei toang Kom Union Manipur thuchhuah July ni nitu ka boina chuana langzai hi kom le marte inom polna ani a kan riat angin kom aimol chiru te hi naga hnuaya in pe anni a marnam kau peng anni na an ban san to chuti rualin Manipur ponom te ni na ero adang lam lo Kom Union Manipur chuan langza thil thleng wang khan thuchhuah an siama kom nam te chunga boina siam lo turin ngen na an siam Kom Union Manipur chuan kom te hi hunrai takatang toa Manipura lo khosa to anni thu an puanga kom te omna an khobula te bangkar siam lo turin ngen na an siamani tin kom nam mimal le khwa Manipur boina lo in rolve anom chuan an ma ni in anmo an phuranga chutiang boina chuan Kom Union Manipur KUM in mo aphurdon lo ti in warning an chua tin mi puite chu thudik lo le in puna dik lo te ring lo turin an cha Kom Union Manipur chuan remna le muanna am thainan ma ala ani antibok sarkar point ati thailo komten eng in remna ma an siam don lo ti achianga an nam phat sanin nagalama an bet to a an unau te point an tran puina hi han beisei tur an relowang an geta kom ti lian farhana intar te kha an lo dam pui theni chuan a tha ani maya hetianga thuchhuah an han siam vel hi chu doi jep thuchhuah mai ani Manipur boina le Myanmar boina ain kungkai dan kan ngai thachun jom don nia Chin National Force CNF chuan Meitei Helpol Kanglei Park Communist Party KCP People's Liberation Army PLA le Kanglei Yol Kanalup KYKL10 Myanmar military an thlop ni in an puwa January ni som ni pani sang ni som ni pani khan hemi chungchang hi India ram chanchin bua te report alo om to ani Myanmar military coup dautu National Unity Government NUG hnuaya namsi peile People's Defense Force PDF tam tak te hi North East India rama tribal tenena in lai chi nan nei anni Myanmar rama hian tribal namlian hi group za som thum panga lai an omve a heng ho hian sipai sarkar an dawa wangin Myanmar military tan boy pui tham anni ve chuti lain Manipur tlang mi nam sipai Zomi Revolutionary Army ZRA le Kuki National Army KNO te point Myanmar military an thlop ni in CNF thupuang tu salai thet ni chuan da irawadi hena February sang ni som ni pani khan alo soive to boka the wire chanchin bu point February ni sari sang ni som ni pani khan CNF in tlang mi helpol apu nahi aziak ve bok ZRA le KNO te chuan CNF pu nahi an phana salhea kaini chuan thudik kan soi thai bik lo amaro chu Manipur boy nu June ni som panga khan Myanmar military le PDF Kuki National Army te moreram ri hula anin kapa
April ni som ni pakhat le som ni pasari te khan Myanmar military chuan Camp Victoria bom athak boka Camp Victoria hi Chin National Army te hun pui ani min ong hang si pe te hian CNA KNA ZRA te an kap veka Myanmar military le KNA ZRA te kara hian inrem siamna ropui tak aum hmel lo engpo ni se Myanmar hi India ramatlang mi helpol te tom himna ani ti achianga meitei helpol te mai ba ka tlang mi helpol te po hian Myanmar military laka an himnan engemo military commander level inremna an siam pui ve thei boka amaro chu chung inremna ta chu Myanmar India le Bangladesh zofa unau te kara boina thlentu ni lo ram se adom ngot mai meitei extremist arambai tengol hi kumsang ni veladin ni in an soya anron active na chu kumsang ni som ni pani August tha Facebook page an siam atang hian ani ti ila consensual om love meitei lipun po hi kumsang ni som ni November ra Facebook page an siam atanga active ve chau ni in alang bok minong haingan Myanmar rural na alak nu hian North East India din mun hi ader thong sa hrim to a Manipur boina po hi Myanmar boina zungkei ni in alang Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Manipur boina hian ramdang anin rol ngai nia ariat thu July nin hi inrin ni khan asoya Manipur hian Myanmar nen ramri anin troma China po anhai hle Myanmar le Manipur ramri kilometer zathum som kwa pariat zet hi vengtu om lovada ani ramri hun then khata security force te omma se ramri thui takhi an veng him zo lowani Manipur boina hian ramdang anin rol nge yam ti kan fiat thairi lova kan phat thai hek lo boina hi ruam han loksa ni in alanga achan ero achiang lo Biren Singh chuan ati Biren Singh vekin Twitter komena Myanmar meitei ten ram an ngat lo ati a meitei helpol te tan Myanmar hi biru na chau ani zofa tero kandu wang ni lovin international boundary in minchen ranga India Bangladesh Myanmar te arhang thawin ram kan swal chwa angai tareng ani Jun nikwa sang ni som pasari khan NSCN hotupa SS khaplang chu kumsom sari pasari mi ni in athia Sagaing province Myanmar mi ani athi nu hian khango konyak chu NSCN ke chairman atan ruat ni in reilo te nuwa SS khaplang wa pa yung ong chuan NSCN ke hruaitu ani NSCN ke hian India sarkar ne na in ka hai ceasefire kumsang khat zakwa som kwa pasaria anlo nei to chu kumsang ni som panga khan achwa sana NSCN isak muiwa thuigaleng muiwa hote chuan India sarkar nen ceasefire hi an nei chunjoma NSCN ke chuan India akap zuile ta ani NSCN ke chuan United Liberation Front of Western Southeast Asia adina meitei helpol paruk baka Alpha Independent le National Democratic Front of Bodoland tepo antela Alpha hotupa Pares Barua songbizit te abizit asom le zibidai te chu UNLFW hotulu te anni Manipur Chandel district a Jun nili kumsang ni sompanga a Indian Army sompanga thi nakha meitei helpol KYKL le KCP te thilti ni in thupetu ero NSCN ke in adin UNLFW ani kha thilamo phurtuber chu moirang them tamba KYKL hruaitu chuni in Jun ni som ni palia Indian Army ten itham huna KYKL som pani anmana anchwa leta te zinga khan atelve a khathil khan tuntum Manipur boina wang hian national security ati der thonzia alang fiati in national security lam thil chuimi ten an soi tuntum boina mi athat te chu soilo Indian Army sompariat thina mo phurtu NIA wanted list atel meitei politician ten Indian Army kut atanga anchu thakha meitei helpol te hi Manipur sarkar tanpuian ni zia alang fia a tin Myanmar sipeilal min ong hlangle India sarkar po hian hriat thiamna engemotak chu anei ngei ni in angai theibok KYKL chairman Nomaizam Okenro Singh po
kuki te bei turin taga ke Myanmar atangin boy ma deuh khan Manipur alu ni in an soi KYKL chairman rual hian commander pani thodam thoiba le S Mangal tepo antela anni ho hi meitei politician tuna sarkar mekten an thlop ni in Pravin Swami National Security Editor the Print chuan azia kumsang ni sompanga Jun nili Manipur ambus wangin Modi sarkar chuan Myanmar Operation Hot Pursuit Jun ni kwa sang ni sompanga khan atana North East helpolte an chau pha hle taga ke ma hian NSCN ke omna hnuaya North East helpol ho tu te anom deuh veka meitei helpolte po an oma tuntum Manipur boina commander te po taga kem atanga local anni kanti to kha United National Liberation Front of Western Southeast Asia UNLFW hi China sarkar malang na din ni in India chuan angaya Myanmar sarkar chu India chuan North East helpol te laka cheturin abei seifowa amaro chu Aung San Suu Kyi Party National League for Democracy NLD sarkar kha ala chaklova sipai thunai na alalian ema wangin India sarkar bai sei angin ache theilawani February nikhat sang ni som ni pakhat khan Myanmar military general Min Aung Hlaing chuan thunai na ala a China chuan nuam atingei mai taga kempo chu military sarkar chuan North East helpolte alwa tirle to a North East helpolte UNLFW hnuaya thatakin an thok khole to ani tuna Manipur boina po hi Myanmar military le UNLFW inrem siam na wanga thleng ani theibok India hian foreign policy mumal aneilowa democracy ram inti chungsi hian Myanmar Mipui thlop lovin military council athlopa tatmado sipaiten Mipui sipai le civilian te nasataka an tha thainan ral thuam tamtak anmamo a India chuan anmamo a supply charchara November sang ni som ni panhi le April sang ni som ni pathum tharuk chung ringot khan India chuan US dollar makte doi ngaman ral thuam Myanmar military hena ape ani July nili tukin khan chanchin bua Myanmar military in North East helpolte ral thuam ape ti kan hua Burma sipete hian an ral thuam hnol to te North East helpolte an peve le chong ti India hian a hello nge a haider zok United National Liberation Front of Western Southeast Asia hnuaya helpol tamtakin Burma sipai an tho puiti achianga Burma sipai nen inzomna nei lo sela chuan taga kem hi an lua theito lowang taga ke matang hian NSCN ke le meitei helpol ten Manipur tlang mi helpolte chua hi an rel ni nge in alang NSCN IM TH muiwa le a hoten meitei te an thlop dan en hian UNLFW High Command atanga chuak ani mel ta viau mai Manipur zofa te chua anni chuan meitei le naga ten Manipur hi an pumbil to anga Manipur state khoidar lovin India sarkarin naga titan autonomous regional council ol sam takin asyam thaidonani Myanmar tlang mi ten ram kan ngiata Bangladesh lama kuki Chin army dinin kuki Chin state an dimana India rama omten Manipura ram kan diman boka akhoyama kan ho tinglo chuan omna tur relovin nakin kumsom nga hnuwa chuan kan la refugee vek arin omani chuti huna chuan Burma visa mangin United States lu ahar sato don chuwangin tuna kan omna thewa hian ram rorel na ran sual chwa ngei tumin tan kan lak thar apoimo hle